дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. парлумони тоҷикистон қонуни авфро ҷонибдорӣ кард, киҳо озод мешаванд. تعدادی مدال‌های ورزشکاران تاجیک در بازی‌های اتحادیه دولت‌های مستقل به 7 عدد رسید. سفارت افغانستان در دوشنبه سفر صالح را به تاجیکستان رد کرد. بازگشت 35 دانشجوی افغان به ازبکستان. طالبان از انجام تأسیس حکومت نو خبر دادند. شرط روسیه برای اعتراف حکومت طالبان. همکنون 16,000 محکوم شده را در تاجیکستان آزادی انتظار است. در جلسه نوبتی مجلس نمایندگان مجلس عالی کشور که تحت ریاست محمد طاهر ذاکرزاده رئیس پالاتای پایانی پارلمان برگزار گردید، وکیلان قانون عفو را تصحیح کردند. لایحه این قانون را در پارلمان دلشاد طلبکزاده معاون دادستان کلی کشور معرفی کرد و گفت که این طرح فراگیر 16,000 نفر بوده، هدفش به حیات مقرره برگرداندن محبوسان است. عفو در اساس پرینسیپ انسان دوستی و به مناسبت 30مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان صورت گرفته به دایره وسیع محکوم شدگان و شخصانی که پرونده آنها تحت تحقیق، تفتیشات پیشکی و در بررسی سودی قرار دارند تطبیق می‌گردد. لایحه قانون شخصانی زیرین را از جوابگری جنایتی و ادای جزا پورا آزاد می‌کند. شخصانی که از به احتیاطی جنایت صادر کردند نسبت آنها اجرای حکم موقوف گذاشته شده است. جزا نسبت آنها شرطاً تطبیق کرده نشده است. جزا را در کلونی‌های اصلاحی سکونت ادا می‌کنند. شرطاً پیش از مهلت از ادای جزا آزاد شدند. به جزای دیگری به محروم ساختن از آزادی علاقمند نبوده محکوم شدند. برای جنایت‌های خصوصیت اقتصادی داشته محکوم شدند و ضرر مادی رسانیده شده را پورا تلافی کردند. در لایحه قانون نسبت به زنها، نابالغان، شخصانی سنشان از 55 بالا، معیوبان، بیماران درجه وزنین، شخصانی دارای مکافات‌های دولتی، اشتراکچیان جنگ و شخصانی با آنها برابر کرده شده و شهروندان خارجی برتری داده شده است، افزوده است منبع. گفته می شود که آنها از جوابگری جنایتی و ادای جزا آزاد کرده می شوند اگر جنایتی صادر کردهشان با جنایت‌هایی که نسبت به آنها در قانون درباره عفو محدودیت‌ها پیش بینی شده است منسوب نباشد. طبق معلومات پیشکی قانون نسبت 16,000 نفر تطبیق می گردد و از این مقدار 10,700 نفر از جوابگری جنایتی و ادای باقی مانده جزا آزاد می گردند. طی 4 روزی مسابقات که در شهر قزانی روسیه ادامه دارند، ورزشکاران تاجیک در مجموع 7 مدال به دست آوردند که از این 4 نقره 3 برنج می باشند. اولین بازی‌های اتحادیه دولت‌های مستقل رسما سنه 2 سپتامبر سال جاری آغاز گردیده. 3 سپتامبر در کشتی یونانی ریمی 2 مدال گرفتند، از جمله فیروز میرزا رجبوف در وزن تا 60 کیلو مدال نقره و اسلم جان عزیزов در وزن تا 55 کیلو مدال برنج را صاحب شدند. خبر می‌دهد کمیته ملی المپی. منبع افزود که سنه 4 سپتامبر مسابقه کشتی طرز آزاد صورت گرفت که دو ورزشکار تاجیکستان محمد اکراموف در وزن 61 کیلو و مصطفی احمدов در وزن 70 کیلو سزاوار مدال نقره گردیدند. مدال دیگری نقره را نورلانبек ارماتов در نمود بوکس در وزن تا 75 کیلو صاحب شد. در فهرست مدالداران اینچنین پهلوان‌های رشته کشتی کمربندی فیروز جان زیویف و دلشاد قربانوف ذکر شدند که صاحب 2 مدال برنج گردیدند. در مجموع در یکمین بازی‌های کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل که تا سنه 11 سپتامبر ادامه می‌یابد، از تاجیکستان 51 ورزشکار در 11 نمود ورزش شرکت دارند. سفارت افغانستان خبر درباره حضور امرالله صالح در تاجیکستان را به پایه خواند. خبر می‌دهد تاس با استناد به دپارتمنت دیپلماتی. با اطلاع سفارت معلوماتی در مطبوعات نشر شده که سابق نایب پرزیدنت افغانستان امرالله صالح به تاجیکستان آمده است نادرست است. بنا به معلومات موجوده فعلا علاقه موبیلی و اینترنت در دره پنجشیر قطع است و مکان دقیق سیاستمدار معلوم نیست. یادآور می‌شویم که پیشتر درباره پرواز صالح به تاجیکستان خبر داده شده بود.
дар Термиз маркази таълими афғонҳо дарсҳоро дубора оғоз кард ва аввалин 35 донишҷӯ ба таҳсил баргаштанд. Дар ин бора директори марказ Ойбек Рӯзиев ба хабаргузории РИА Новости хабар додааст. ба гуфтаи ӯ интизор меравад ки донишҷӯёни боқимондаи донишгоҳ рӯзҳои наздик баргарданд. Директори марказ қайд кард ки ба донишҷӯён барои 4 соли таҳсил мултивиза дода мешавад. аз ин рӯ дар убури сарҳад ҳеҷ мушкиле пеш намеояд. ба гуфтаи манбаъ имсол ба далели вазъи Афғонистон қабули гурӯҳи нави донишҷӯён сурат нагирифтааст. қайд мешавад ки таҳсилот аз рӯи ду бахш муаллими забон ва адабиёти забони ӯзбекӣ ва роҳсозӣ роҳандозӣ мешавад. таҳсилот дар шакли рӯзона сурат мегирад. гурӯҳҳо бо дархости ҷониби Афғонистон ташкил мешаванд. маблағи таҳсил дар асоси баробарӣ пӯшонда мешавад. сухангӯи Толибон Забиллоҳ Муҷоҳид гуфт раванди қабули қарор дар бораи таъсиси ҳукумати нави Афғонистон ба анҷом расидааст. танҳо мушкилоти фаннӣ боқӣ мондааст. хабар медиҳад РИА Новости. ӯ гуфт ки ҳукумати нави Афғонистон пас аз чанд рӯз эълом хоҳад шуд ва қайд кард ки ҳоло санаи дақиқ маълум нест. пештар хабар дода шуда буд ки Афғонистонро шӯрое иборат аз 12 аъзо идора хоҳад кард. Толибон пештар аз мувофиқа шудани 7 номзад хабар дода буданд. Сейко Хашамито, президенти Комитаи тадорукоти бозиҳои Олимпӣ ва Параолимпии Токио 2020 аз ният барои мизбонии як олимпиадаи дигар дар Ҷопон хабар дод. Сейко Хашамито мегӯяд талоши Саппоро, яке аз шаҳрҳои бузурги Ҷопон, барои мизбонии бозиҳои Олимпӣ ва Параолимпии зимистонаи соли 2030 метавонад воқеият шавад, зеро кишвар мехоҳад дар ояндаи наздик як бозии дигарро баргузор кунад. эълони мақомдорони Ҷопон дар мавриди омодагиашон барои мизбонии олимпиадаи ҷадид дар ҳолест ки оташи бозиҳои Параолимпии Токио санаи 5 сентябр хомӯш карда шуд. Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон хотиррасон кардааст ки Токио аввалин шаҳрест ки бори дуюм бозиҳои Параолимпиро баргузор кард. бори аввал ин шаҳр соли 1964 Параолимпиадаро баргузор карда буд. вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров гуфт Москав бо кадом шарт дар инавгуратсияи ҳукумати нави Афғонистон ширкат варзад. мо мехоҳем раванди ташкили ҳукуматро ки тамоми қишрҳои ҷомеаи Афғонистонро инъикос мекунад дастгирӣ кунем. аз ҷумла Толибон ва дигар қавмҳо, на танҳо пуштунҳо, онҳо ҳазораҳо, ӯзбекҳо ва тоҷикон. танҳо чунин як ҳукумати фарогир метавонад гузариши устувор ба зиндагии навро таъмин кунад, гуфт Лавров ба хабарнигорон. агар ин фарогирӣ шарҳ аз идора баррасӣ шавад, ман фикр мекунам ки мо бо хушнудӣ дар якҷоягӣ бо дигар кишварҳои даъватшуда ки ба вазъи ин кишвар таъсир мерасонад ширкат хоҳем кард, илова намуд вазир. ӯ истисно накард ки даъват ба маросими савгандёткуниро Русия аллакай гирифтааст. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар танзияту хонабод бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.